Okay, it's our day one. Izolo sifikile and then sakwenza konke now. Sizobona sokhuluma nama-artist ethu lawo esize ngawo lana ezimina ngumleli wakho uzwayo i-choreographer ne-tour manager yabo. So now into engizoyenza while I'm talking nizongena nibabone and then ngizongena nabo ngicela ukukhombisa nje for now la behlala khona Amsterdam ukuthi this is la behlala khona and manje we're getting ready to go meet our ambassador lapha bezohosta khona but for now ngisangene ehotela lesisebenzisayo nizoyibona insizwa zakithi esigezayo ezinhle zizohlangana nazo nje kumanje light our reception nasikhona obvious phela ngoba bayi east basebenzisa 5-star hotel ababhukhelwanga noma ikuphi so now ezizongena insizwa zakithi stay tuned benizwe balandeli babo ukuthi bazokwenzani nini manje njoba ngipromisile nazi insizwa zakhona ngicela nilalele sengifile kuzona qhuma chibusi right bafethu sanibona Afrika mahle sanibona sihambile la samba amazwe yeah sikude le pheshe angazi siwelilwa le ngalo so nje lasikhona Amsterdam nje sizojabulisa abantu balaya ake ningithathe nje from the airport yaseShaka ukuthi nilizwela unjani uhambo lethu yabo nokudla waselokhuzi wasebhanoyini yonke into ake ningithathe ngizwile ningixokela mina ngihamba nani but ake ngixokela abalandeli benu ayisiqinisile inkunzi ngathi sisuke eShaka ayidadonsa ama-hour phela 8 siyathi do phansi eDubai aphinde aqhubeke yathi ama-hour yathi 7 hours yathi do phansi Amsterdam Speaker la saphica imoto engishayela ka left asethathu umpondo wala ngisaqala vele nini left yabo ngase ngiyiphusha ngaba hotel nama bhayisekile akhona la ngaphandle ngicela basasayo mthandeni thatha amabhayisekile wathi siyashova manje moto ziyasala siyashova manje akhaja ngonyaka sisawubona ambassador emzini wakhe ngoba nje bafethu nazi sila simele South Africa ngoba sila sizo represent yabona imali esiyiphathayo ukuthi siphatha inhloboni yemali siphatha ama-euro yabo yabona le mali emawuyishintsha ngakithi ikunikeza 1,500 euro oli-1 ukuthi 1,500 wase South Africa yeah ikhavele bayazi ikhavele mali ikhavele mali no kodwa serious njengoba sila zome South Africa ikakhulukazi kodwa abaculi bakaMaskandi ngoba uma senze kahle la ngifuna nizwe kahle uma senze kahle la ngesabuya sasavula amathuba nakwabanye basazoza la sasolo sizwe ake ile mthandeni vele sokwenza kahle ile sasolo sabo vele ukwenza kahle mfowethu umkhuba wethu ukuthi nje ngoba besingakaze senze kahle ngapha singakaze sikuthole ithuba so njengoba sesitholile ithuba lokuthi sihambe sifike ngapha vele sizokwenza kahle lokho kuchaza ukuthi angeke isastopha into ukuthi sihlale size ngapha abantu bazowena usuvulekile ulayini Ondabuzekwayo vele Ondabuzekwayo lizwe abaculi bamaskandi laba latest hayi sisibavulele abadlala vele kade bangena bavula kuzekhemisi ekhemisi wavula bafowethu sengithanda kahle kanti nje bafowethu ubaphuze ekhemisi wavulela abaculi base South Coast thina sizovulela abaculi basothukela ukuthi bafethu nayo indlela asihambeke yeah siyabonga kakhulu ngezwe ukuthi nondabuzekwayo kodwa umuntu ungayedwa ubani akongiphi igama lakho nje njalo igama lami ngumthandeni nguSibusiso Sikhofa Manqele mina igama lami ngo-Ali igeza la kaMgubela emnyama elimhlophe ngenhliziyo uthule ebuka Chikijelo sibongisele kamama ngubaba labantu mabezwe mthithela bebethatha ukuthi igaba cha likababa lelo mthithela sebosibongisele kamama sekuba no Robert ngubani ubhuti Robert okay bathembiseni abalandeli solibe siphusha lama video nje silibe kuze bayabona usenzane hayi keep the face in bazoyibona mfowethu yabona mase ngibatshela abantu bala ukuthi we South Africa igama lami ngumAlice
Okay guys, please stay tuned ngoba sizophinda sizokudlana la insizwa kakhulu. Okwamanje meet ambassador, we gonna have lunch nabo or dinner or something. Sihlale sishaye braai senze konke. Nazo ezinye insizwe sihamba nazo yabona nabo beshaya ama-surf lana. But all esikupromisayo ukuthi we gonna represent the country ngendlela. Uthini wena bhuti wami? Mina ngokwami siyimele Africa. And futhi sisazoyimela yonke indawo njengoba Unyaka wamabhinqa lo. Bafethu ngiyabonga for staying tuned. Sawuphila siqhubeke asiqedile. Nazi izinye insizwa zethu zisangena nazo kodwa ke okubalile lokho esikwenza sesiqedile for now. But we keep doing ama live videos kuze nibone sikwenzakalana akukho kufihlekile. Bye South Africa.